Iya ngau kai pani toner so kala kon bum peyu wan ki shanan kan ko wan ki kan nanalak nan kan yei wan ki gayu kapna karayang kapna wan ki speaker o yung musong ko question kan koros wan ki songko bung labalap o yung musong ko bung kan koros pilma wan ki sap marchon way sangat cep pengilap let lang kap ngamarangan ranwat program ni Ushun Rahn play patrona station bukan segera ki way pakon ataupun police blotter oksini ramalaw kay makonangan pacayang way pakon ang kacin mangi araw kacin kopro be ba pacayan tuwang nan ataupun police blotter bukan san sang ni pepuri sak tuaw len mas tuaw ye cirai kan me pacawan arrested ni pepuri sak tuaw ye ketri sak kay lokan kilang arrested ki sugaw cincang agoran nan sap o pisote cunga driver license ni aso me cincang agoran nan sap pon no way bakon ne risak en pepuri riak risak ye cerai kan ma arrested Samson malarme arrested ki sugaw cincang agoran nan sap pon no way bakon o ni aso wo sote cunga driver license ni aso me cincang agoran nan sap pon no way bakon Tuwait aini arrested ki kawanabak Sinter Susaya arrested ki kawanabak o bitogata amen aramas Rigako Kobayashi arrested ki sugaw cincang ki waranan sa punan ng wipakon o Nixon Nanson arrested ki kawanabak Nariisa kayo yachiraikan ma-arrested Mijao Johnson arrested ki kawanabak Alain Fritz arrested ki mi pani jabun sa kawai o sanga kuwaran sa puno ng webokon Reynolds Salomon arrested ki chungala sa kawai makatta puno ng webokon niyan sa watcha pil chungala sa kawai panang insompa Sadness Timothy arrested ki kawanapok o pil chungala sa kawai wasa silip puno ng webokon Benjamin Ludwig arrested ki sugaw chingchanga kuwaran sa puno ng webokon niyan sa watcha pisote chunga driver license niyan sa mechanga kuwaran sa puno ng webokon Charles Lopez arrested ki kawanabak Julius Somoy arrested ki kawanabak Naresa kriyaw yechiraikan ma arrested Robert Frederick arrested ki sugaw cincang akoran nan sa puno ng webokon Rich Alo Torres arrested ki sugaw cincang akoran nan sa puno ng webokon niyan sa watcha pil arrested ki chungala sa kawai panang insombar Narisak silu yechiraikan me pacawan arrested Tracy Lauren arrested ki chungala sa kawai uchang agoran nan sa puno ng webokon Tian Palsis arrested ki kawanapag chungala sa kawai panang insombar o chungala sa kawai wasa silip puno ng webokon Justin Levi chungala sa kawai panang insombar kawanapag o chungala sa kawai wasa silip puno ng webokon Ratman Luis arrested ki kawanabak chungala sa kawai panang insombar o chungala sa kawai wasa silip puno ng webokon Narisak payu yechiraikan ma arrested Lucas David arrested ki chungala sa kawai o changa koran sa puno ng webokon te mi panu chopin sa kawai o changa koran sa puno ng webokon Betsin Well arrested ki kasawa mo ng kabung Snobia Yoma arrested ki chungala sa kawai wasa silip puno ng webokon niyan sa watcha pil kawanabak Perlichak arrested ki kawanabak Narisak limaw yechiraikan ma-arrested manakap man ma-arrested ye Romeo Walcher arrested ki sugaw cincang akoran sa puno ng webokon Narisak wano amen manakap ma-arrested ye Wilson Jano arrested ki kawanabak Narisak su yechirail me Raymond pacawan arrested Jessica Chaniboy arrested ki chungala sa kawai wasa silip puno ng webokon Stani Edwin arrested ki kawanabak Narisak walu yechiraikan me pacawan arrested Judy Apello arrested ki sugaw cincang agoran sa puno ng webokon CJ Fisher arrested ki mi pani chopin sa kawai o changa agoran sa puno ng webokon Andreas Pemos arrested ki sugaw arrested ki kawanabak o chungala sa kawai wasa silip puno ng webokon Bernita Diaz arrested ki peyang aramas niya tatawang ki tupsaw kabar
o ye Israel kan ma arrested ni reisa kwalu ni mas ye Israel kan ma arrested eti park arrested ki kaunabak Paulus Schmidt arrested ki kaunabak ni payu ye Israel kan ma arrested aknis Valentin arrested ki su kau cinjaga ko ran sap to na longoi pokon Paulus Jack arrested ki chungale sa kong wai wasa sili po na longoi pokon ni limawan pepur mas ye Israel kan ma arrested ye Jeffrey Amon arrested ki kaunabak ni wano ye Israel kan me bacawan arrested Frederick Albert Jr. arrested ki Sugau Chinchanga Goran Sapon and Webagon, Johnny Philip arrested ki Sugau Chinchanga Goran and Sapon and Webagon, Jackson Nayor arrested ki Kawanabuk, James Beecher arrested ki Kawanabuk, or Reagan Jonah arrested ki Kawanabuk. Ni isu in Sombung watch in Sombung Mass, Thompson Tom arrested ki Mi Banachop in Sakaway or Changagoran and Sapon and Webagon, Demerose Chiban arrested ki Mi Bilbala Chopin Sakaway Changakoran and Sapon and Webagon. Lokan Ramirez arrested ki Chungale Sakaway Panang in Sombar. El Chipman Chano arrested ki Chungale Sakaway Panang in Sombar. Jason Anson arrested ki Sugau Chinchagakoran and Sapon and Webagon. O Bill Mi Bali Chopin Sakaway or Changakoran and Sapon and Webagon. Ray Alboins arrested ki Kawanabak. Maymita Simon arrested ki Sugautin Changakoran and Sapon and Webagon, Nianso Watcher, Bishote driver license and Nianso Me Changakoran and Sapon and Webagon. Nishiluan Mas, Yechragan Me Nituau, Mas Tuau, Rio Kitri Sakeo, Sombung Watch Yechragan Ma arrested. Alexandria arrested ki Sugautin Changakoran and Sapon and Webagon. Luciano Lusama arrested ki Sugau Chinchagakoran and Sapon and Webagon. Jason Alphonse Pil arrested ki Sakong Mi Chingale Sakong Wai o Wasawasa Silipon and Webagon o Bil Kawanabak. Rose Ioannis arrested ki Mi Bani Chop Sakong Wai Wasawasa Silipon and Webagon, the Sakong Wai o Wasawasa Silipon and Webagon. Bil Kawanabak o Binian Zowache Bil Chingale Sakong Wai Panang in Soba. Jennifer Michael arrested ki Chungale sa kong wai wasa silipon na Webagon. Niyan sa watcha Kawanabak. Pil chungale sa kong wai panang insomba. Melton Ricky Kilmete arrested ki Wat Pasangim Kawela na ramasya tupso o pil niyan sa watcha Kochalay. Naliam Kilmete pil Wat Pasangim Kawela na ramasya tupso o pil Kochalay. Sebio Kalop arrested ki sa kawaway wasa silipon na Webagon o James Rodriguez arrested ki Kawanabak. O ni Isakayo Kuko H. Apis arrested ki Sugau Chin Changakoran and Sapon na Webagon o Pilmi Pani Chokin sa kawaway o Changakoran and Sapon na Webagon. Takpak piyawi ong Webagon sang paliyang kakalaga ko sinet ab melin nono kan o babakan maile kucing kubro sa salma chay sarika mak mail mangi me salma chay sarika soche lel sombaran sa kongway may kacing sawase o pasar minutes ente alam yang kasalil pat panos wutiang panwara o pilgenuang salma chay kusunan karyaw mail kacing kubro o sawase salma chay sarika masocha aray driver license Resujukak changaki orang nasak pon ng Webagon. Imen wiya chungal kapeng ong Webagon tamak may kung kachin sa wasagan kit sangar ranso yu sa malar ng Toranwach sa pagpagitsa sa mga isawas. Ap melin kala ko isoko ragachin kupura o sa wasa paliang kakala ko senet pawan ng pension to talk mamia chuchaka kapali wan chochon case mawiya sansalnan palian apa palian ono ba ko malay ng Webagon. May image may kaksa karang Ushun Rahn kalangan guru korusya kasaleliya.